Niwatwat ka na ni Yohani, ay pariman na su taon niya mataduto. Rakwa patwata kami kaduan nangarnan. Makaranam makacita kusuwas sa katinsi, ami igagtsi na apudti nga to. Ami pinan sukagi, no abusu takada nagkarago. Adyatan ngi sukarag-ragma kanu rakwa ipamamauda vahalang. Sunyirakpan na nutinsi sukamuli. Yaran no riu vulido itian no kakwa pa, ami ngaran su satan. Sunyibudan na siya su asari busu awawan. Mayrat tatangam iwalit na nutinsi si satan do. Abusu takada nagarago. Adyatan ngi sukarag-ragma kanib na nadya. Apatuduan na kajinara na mapicha kawadan su picha mga tawan. Su ipakaribu na su awawan na ji may tutu. Manatra na u asaribu su awawanam pubutin na rana. Amji may ununuya kanib na nadya. Macita ko arwali jisnan no panyusing na jisnan no tao. Sira nam mamimi sira ni pantana suyuyat da. Ama pacitya mapi kapya pinpinso tao. So ni pakatitan ko su padano ni wakwak da. Ami limwang nunanaw ni Yesu. Kanu cicing na niya matadutua tao. Sira nam jida niya raliu umalalam. Kanu kamamagunan na. Jidkut dururugwanda kadulima dawu, ngaran no umalalam. Sira nam ni mamimi sira ni milwa mabi. Kapacira no daji Yesu, ami panyusingan 2,000 awawan. Ura nam ipisapa ukapibangun. Karwanda no ni mawakwakatawam, pananalaun dapaw 10,000 awawana kapibangun darana. Uni maciranun du ipisa pa kapibangun na tawam, manayong sira akmani anak niya mataduto. At iyapya, tajinara na nalamurungan sira no ipirwa kawakwak. Tasira nam abnekena na siya niya matadutoa, kanyi Kristoa, tungunong-unong du kangidadu tangay niya matadutoa, amraralinya. So ipasirano daji Kristo ami panyising so asaribu awawan. Ratasin na asaribu so awawanam pasawayin na si satan. Sunyangin na mapi kawad sunakinakam dano tawudo keke hakanumake apat siya ngayon dano picha mamatawan. Sumangina pilubutan siya ni satan na mangi umarap. Ukarwaru nutawam akmarani yani dupasalan sukarwaru. Makakadi sira utaw dupi cha mamatawan na haumlimut so yananday jinu umanup jiya matadutwa tao. Hamamian so apo yan ipigakas niya matadutwa item-tem na sira. Si satan na ni mapikawad siram iwalit na do akman so awa so karakrakwa lilan wapoy. Amni man mara na umakaw atawa kanu umalalam dudang. Sira nam abu maruwa abu marupa ipiraragat damang idukay dan nukarawan. Mayrat tatangam makacita kuso malabang arak walijis na nupanyisin. Akanu amlis na dudang. Dira na citaw anita kanu tiragum atumayo do tangayin na. Makacita ko pa so ni mo wakataw. Tanamay na kama, tanadji na kama, abuji na nakdo tangayin na. So ni kawasak na nanuvakong. Uwasya ka bako nga, ad katanong ngarangaran no, yanan na nano. Tumiyo no nga inawandam, akman sa nga mawasak. Uni mawakwak na natawam, tumachilu-chilulu do, minay wawalam danu kiyan dapado karawan. Udum ketdo arwabakungang ay paticinasira. Makarawanam patwawun nanu awawu ni mawakwakataw. Akman sang ukat siya na mapatuso ni mawakwakataw. Supahad. Siya nam
tumacilu-ciluludu minararatendanu kiyanda padukarawan upatitsen nasira. Karanam balinasin nau kawakwa iwalit do akman su awas karakarakwa lilan wapuy. Wapuy ranam ipirwa kawakwak. Wabusungaran do baku nga adiketan ngarang da no yanan naranano tumiyuno nga ikabinu padam iwalit na sirado akman su awasu karakurakwa lilan wapuy.